Достар, біләйдіме тұрмышта мен бек аңғыран адам кіші. Мен шул қатымен адаммын, қатта мына квас мискәлі біргәйінде 2 сағат өзіме есімді қайлап тұрам. Ауыр шаярту, адап күлдірі. Достар, біздің дежавю болғандығыз бар ма? Мен әр вақыт. Күн хайын, мен ертен тұрам да, контактқа кірем да, һәм бір фразаны оқиын. Башқұрт есме, тартма, вақытыңды бушқа ұзғарма. Бұна ол мотивация. Бұна, икенсе түркімдерде онда неме тұрышалар, 30-50 кәңештер, бизнес бойынса, аудио китаптар, онда 5 минут хайын мотиватор хүрәттері, әбеде әр күн. Bir vakitte bir frazı. Esme, tartma, vakitinde buşka uzarma. Suka yadıp kurataya, tam şapkı ki. Nime geldir, ışanam, nidey, avulda bir emesini alkaş tutmagan. Başlayın. Unuttum yara. Admin fikri boyunca bit başkurtlar bit esebet tartabı, buk tibip, FIFA oynap, Kovana bulmacağa tip yalap yürüyor. Ya bütün kengeçler yok mu? Biz uylap karabız. Bütün resek iratlarının öz maksatları var. Öйтüdü, ulumdu üttürü, hem ağası oturdu. Ha bete yengelerek. İsmet tartma, vakıttan da buzlu alkanı. Gün hayır. Улайха күд алдыға келдеріп, келесекте 2 дұз ұсырашқалар екен, бірі башқұрт хорайды, қалдарың есік. Біләйме әйбәт, мұна өсі тажылы үйтінінім, коттедж, ұлы өтіп кетті, қалдары Лондонда оқып ері, байылының мұнан бір ұрман ағасы отырттық. Әхін қалдарың есік. Ха, ұллах! Мен еспейім, тартайым, һәм үстінің кірпіштерді бір орындан кесі орында ташыным. Немәге? Kuzlar bir vaktımda bu sağlarım. Doğanam buldum yağa. Külkü lakin o kengeçler bana yardım etti. Üstümde taşlanım, tartmayım, bu pişler başlanım. O motivatörde okunup beklenip yaşadım. Ama lakin bir vakit kontakta girhem, admin bir nemele yazmagan. Менің шунда паника. Эй, алло, админ! Неме эшләргә? Какие будут инструкции? Yok, у меня адак явап берди. Имешин. Esme, тартма, вакытымда булган, бушка угарма. Әмма ләкин бик хуң ятты. Бу вакытта мин итеп йырлап, Үзәк базарының фонтанында бесетеп торайым. Педанлар өчен ул миңа ярты сәгатьтән явап бирде. Башкорт мотиватор хит парадтарын дәвам итәбез. Һәм икенче урында фраза «Священная для каждого башкира гора Таратау». Не кутарнам ел фразага. Ул фраза менән кайда кулланырга? Бәлки дуслар алашкан вакытта. Бәлки Расул, хәлләреңсек, торамы? Таратау. Священная гора Таратау. Алкыштар беден башкорт төркемләренә. Дуслар, менә монда тора, китәл. Хәзерге көндә беләсезме, интернетта бөтә башкортларны нимә берләштерә? Юк, Таратау түгел, Салат Юлаев та түгел. Мәркәз юлдашы. Алкыштар. Кем белмәйдер, Мәркәз юлдашы һәм Роберт Юлдашев Яңратына ТРТ каналында башкорт рухын күрһәтте. Бейеп, урайда уйнап чыгыш яһаналар. Әйдә, уларга алкыштар дуслар. Башкортлар алга. Мәркәз. Берләштек көтәле. Кандай Мәркәздә ТРТ аша күрһәткән интернетта шундай резонанс башланды. Бөтә башкортлар берләштеләр, онда комментарийлар язып,
Унда лайк биреп шунда шо күрмәгән кешеләргә лайк бирделәр. Хатта әбиләр да авылларда интернет үткәртеп, ноутбук сатып алып, контактта үзенә һәм балкышларына регистрация эшләп лайк куйдылар. Шу хәтлем зур армия көйрәмәннәре йылган башкортлар көйрәмәннәре. Сука башкортлары яуга күтәрергә булар инде. Сават Юлаев күңеләшер инде. Рахмәт. Әйе, Нәркәс бик яхшы сыгыш яһана, әмма ләкин мин улайса улны аңлап битмәделәр. Жюри әгъзалары аңлап битмәделәр. Бигрәк тә Мигель, күрдегез Мигель теге. Баймак алайын акшам. Оның йөнен күрдегезме? Нимә башланды? Башкорт киемдәрен, башкорт беюдәрен күрмәгән кешене аңлап китәргә була. Күз алдына килтерегез. Әләндәй мужик, торба тотып, 17 яшьлек кызы белән сыккан. 2 тәрлекә, монда әллә нисә тәнкәләр. Нимә уларга була? Әмма ләкин Нәркәс бирешмәде. Онан һорайлар. Нәркәс, ни өчен һез киемегезне алмаштырмадыгыз? Оның йөнендә язып куелган. Тысайым һезнең фикерегезгә. Күрмәдегезме, 15 килограмм тәнкәләрне сисеп киемне сыкты. Беләсезме ни өчен ул икенче тапкыр атайын сыкты? Чөнки 15 килограмм тәнкәләрне кемдер хакларга тиеш. Алкышлар Нәркәскә тагыла. Зур рәхмәт. Зур рәхмәт. Нигә? Мин беттем. Рәхмәт.